Mawlai SC kelayo ra biang ya kanam la do jangka Women's League ka bapinya da ka Shillong Sports Association. Kani kalawan hadian balajab ya ka final da lai la iwei persya ya ka lajkor ha ka jing ya kun ka balong ha SSE Stadium ha first ground polo ha ka ar pukandai terik unai tung. Ka Suna Linda Lauren, ka Char Linda Nongtudu, bat ka Ide Banri Karpan, kila tap ya kilai teli ki gol ha ka minute ka bakhatsan, sao pau bat san pau. Kat ba ya ka shigol ka lajkor, la tap da ka iwan lang nong bet, ha ka minute ka balai pon rio. Ka lajkor hadian bakalala ban pinya khlad ya ka jing ya kun ha ka minute ka balai pon rio, ling ba ka iwan lang. Kala ya kon ting e bat kani kala pinsyong shed ya ki nong kersan jangka. Ha kani ka kenti la sakhi ba ka jing ya kon football ki kentei kala nangkio ha ka rukom ya le kai. Bat ka SSE ru kala ailat ban pinya ya ki jing ya kon tang da ki referee kentei. Kani kan yarap ya ki ban pin kre bat buat ya ka nuksa jangka ri yo lang dhar ka assistant referee jangka FIFA. Ban kio ha ki kerdan ki ba halor ha ka kam referee. Ka Kong San ka Kong Isa Wanda Lalu IAS kabadai ka Director of Sports and Youth Affairs kala sam ki kusnam syaka kenhun jang ka Mawlai SC ringkat ka song pisa lai pau hajar kat ba ka lajkor SC kala yo ya ka song pisa khat pra hajar kum kala do baar daya don langru kinong kit kam pat dekot ke SSE bakin thup ya ukar sing korba Prosper Wardri bat Freddy Karpran kibala IT ya ki kusnam shimen syaka nong up goal ka lom paring ka Priyanka Latam kala yo ya ka nam best goalkeeper ka Nisilia Majau kala yo ya ka nam player of the tournament na lajkor bat ka Suna Linda Lauren kala yo ya ka nam player of the final na ka Mawlai.